Vi ste voditelj stranice, to jest grupe 80. u Zagrebu. Jel možete reći nešto, par riječi o toj stranici, kako je nastala? Ja sam zapravo jedan od administratora, grupa ima nekoliko administratora. Nisam osnivač, osnivač je gospodin Vinko Coce, naš prijatelj zajednički. Dakle, on se nas sve povezao prije godinu i nešto. Tada on zapravo oformio grupu po uzoru na grupu, mislim da se zove Split 80-ih, ovako nešto. Znači, grupa u startu nije imala puno ljudi, no međutim on je svoje prijatelje uključio u samu grupu i tada je zapravo počela nekakva velika ekspanzija ulazaka u grupu koja je zapravo zatvorena, ali na neki način, s obzirom da je ciljana i interesantna, jer su tu većinom sve ljubitelji 80-ih. I koliko grupa ima članova? Trenutno grupa ima 6350 članova. Svakodnevno u grupu ulazi po 50-ak ljudi, novih članova. Bavimo se, dakle, promoviranjem 80-ih, od glazbe, filma, reklama, dakle sve što je povezano sa 80-ima nalazi se na toj stranici. I koliko je stara stranica? Pa godinu i nešto. Dakle, ne postojimo baš jako dugo, ali radimo kao da smo već dugo na sceni. A koje su tendencije, planovi, komercijalizacija ili... Pa mi ćemo ići konkretno i dalje ćemo raditi istim tempom, znači promovirat ćemo 80-te, s time da smo već imali nekoliko javnih projekata tipa Zagreb Disco Festival u kojem smo sudjelovali, evo sad je ova akcija za Giovannija. Dakle, medijski smo dosta popraćeni i eksponirani i na neki način zapravo možemo samo reći da je tendencija raste i da ćemo i dalje nastojati povećavati i broj članova, ali i aktivnosti. Znači tu raspravu koja se vodi na Fejsu pokušavate odvojiti od Fejsa i voditi u stvarnom životu zapravo? Pa zapravo, kroz neke projekte? Da, dakle nije ništa imaginarno, u principu je nešto, s obzirom da smo vidjeli da građani grada Zagreba i šire, znači i cijele države, obožavaju 80-te jer su to definitivno, to je dekada koja je prošlo stoljeće definitivno dovelo nekakvih zvijezdanih ciljeva. Dakle, definitivno 80-te su godine koje su u prošlom stoljeću bile najbolje i upravo zbog toga što je i glazbeno, i scenski, i glumački, puno toga što i dan danas povezuje sa tom prošlošću, nama je interesantno da to promoviramo.